Imamo psa, Barksa, je iz Huma doma, sicer švicarski berenski planšar. Njegova diagnoza je bila kila hrbtenjače. Zaradi kile hrbtenjače se je zgodila pareza zadnjih tac. S tem povezano je pes obstal na tleh in ni bil sposoben, da bi se gibal. Po približno mesecu dni uživanja Olajfa, pesu smo dali Olajf na sredico kruha in usta in je primil. In je jedel vsak dan 60 ml Olajfa na sredici kruha. Po mesecu dni je bil tako gibljiv, po 5 mesecih je bil pa tako gibljiv. Hej, Barks. Gremo k Brianu. Gremo. Hej. Gremo. Vidite, da je žival aktivna, mislim, spet taka, kakor ne bi bila.